le mawu xexia me pe nutsi nya pe dzɔdzɔme me la ame mawo katã la oxɔ Kristo dzi se oxɔ mawu dzi se azɔ ole dziƒo eye dziƒo keke ale yike dziƒo keke ta la teƒe tɔxɛ ɖe li yike nye nutsi kɔkɔe ƒe teƒe yike nye bubu ƒe teƒe nusẽ ƒe teƒe yike fofo mawu la ŋutɔ ebɔbɔ nɔna anyi ɖo afi ma ye nye dziƒo ƒe fiazikpui la eya ŋuti fiasi ya medzi be nado dzesi bena yayira wɔ yayira nukutɔwoe yike atso dziƒo ƒe fiazikpuia gbɔ ava na wo egbɔna na wo dziƒo ado dzesi le teƒe ke ne le eye nusẽ adze gbɔ le teƒe ke ne le mawu ƒe nukunu ado dzesi afi tututu ne le akpe na mawu le tawò le fiasi ya elabena mɔnu ɖeke meli bena nukunu ada wo ƒu o ne te teƒe ɖea ado go ne trɔ yi ɖe megbe domea ado go le afi ma eye nukunua atso dziƒo fiazikpuia gbɔ mina ne miakpɔ nyaɖeɖefia tatɔn kpukpui gbãtɔ eye ame si ke ɖu dzi la abɔbɔ anɔ anyi kplem ɖe nye fiazikpui la dzi abe ale si nye hã meɖu dzi eye mebɔbɔ nɔ anyi kple fofonye le yeƒe fiazikpui la dzi ene. Fofo la esɔ ena anyi ɖe fiazikpui dzi le dziƒo le mawu ƒe ŋutikɔkɔe me eye enye ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpui enye amenuve ƒe fiazikpui eye egbe nkeke li gbɔna yike wòabɔbɔ ana anyi ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe azikpuia dzi vɔa na wo egbea na nye hã egbea na mi katã egbea na mi afi sia afi ke ne le eye ne le gblɔ be o mawu gblɔ nam enu yike wòle nam be mawɔ bena yayira na tso mawu ƒe fiazikpuia gbɔ amenuve ƒe fiazikpuia gbɔ ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpuia gbɔ esia ŋuti ye ne le teƒe ya esia ŋuti ne le radioa gbɔ mekpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti wo ŋutɔ gblɔ bena ɖe nye maganɔ abe ale me le tsã ene o enu etɔ̃ ye mi la kpɔ ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpuia ƒe ganyenye ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpui ke o matem aƒo ɖi o o matem aƒo ɖi o ye o matem ɖiƒoƒo ɖeke matem aka ŋuti o xexea me ƒe ɖiƒoƒo ɖeke maka ŋuti o mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpuia ƒe ɖimaƒomaƒo eye evelia ye nye avuléla yike le amegbetɔ kple mawu dome ɖeka ƒe koe li ye nye Kristo ye Kristo elɔ ame sia me eye elɔ nyawo gbɔ ale gbegbe eye Kristo mekpɔna ame ŋkume alo agbe ame aɖe yike va egbɔ o esime wova anyigba dzia ekpɔtɔ nye eya ma ke etsɔ yi va yi egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me eye fiasi ya la Kristo magbe o amen wa meɖi me se o lo afi sia afi mekafi ne tso mekafi wo dzi o ɖo minya xixia me tɔwo minya ale yike mi le mi gblɔ be ame ya nyi ivo ame ya nye Afrikatɔ ame ya ede suku eye ame ya mede suku o amegbetɔ ko mienye eye mi gblɔna bena ame ya lekea ya enye subɔsubɔ nyegba kple le subɔsubɔ ɖeka me eye ame ma ya mele subɔsubɔ nyame o mi amegbetɔwo la mi dena mama mianɔwo dome ale gbegbe bena nenyi be etsi le eduma me eye esi mele mia gbɔa mi mete ma ade teƒe ma ade anyi ame mawo gbɔ bena miate ma akuti o voa le mawu ya gbɔ la mawu ya mekpɔna ame ŋkume o mawu ma ye nye tɔwo mawu ma yeƒe nukunu enye tɔwo le fiasi ya yeƒe nusẽ nye tɔwo le fiasi ya ebe ame sia me yike ava bena ɖe
amenkume kpɔkpɔ ɖeke mele mo bena wobe woabe wodzio le akpa ya leke alo wodzio ale alo woya ne subɔna ale awo vako woya vako elabena mawu nunana tɔxɛ ɖe mawu nunana tɔxɛ ɖe yewo sɔ da ɖe na mía dometɔ ɖe sia ɖe eye etɔ̃lia míakpɔ enu tɔ̃lia ye nye nublanukpɔkpɔ yi ke seɖoƒe mele ŋuti o tso amenuveve fiazikpuia gbɔ nu ke asɔ asi o enu yi asɔ asi wa lipo manɔ ŋuti o sepe manɔ ŋuti o mawu ƒe yayra sepe manɔ ŋuti o mawu ƒe zɔɖeɖe le agbo mea sepe manɔ ŋuti o eye gaɖeɖe nukutɔ yi ke asɔ asi o le fiasi ya seɖoƒe manɔ ŋuti o le Yesu ƒe ŋkɔme mawu ƒe nublanukpɔkpɔ yi ke seɖoƒe mele esi o tso amenuveve fiazikpui la gbɔ enu gbãtɔ ye nye mawu ƒe fiazikpui ŋutikɔkɔ ƒe fiazikpui gã yi ke ɖiƒoƒo aɖeke mele ŋuti o Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ tave kpukpui nyilia ebe ela ɖe wo le ʋuʋudedi me eya ɖe ahiãtɔ tso keme eɖe ahiãtɔ tso keme eye wohe ame dahe tso bafifi me nu kake me ne le o le agbenɔnɔ ƒe akpadzi le dɔwɔwɔ ƒe akpadzi le go ɖe kpekpe me meka ale yi ke ne ɖe to le enu vɔ̃ɖi wɔwɔ me o fiasi ya aƒetɔ ado ɖe dzi eye ne wòana woa kple amegãwo woanɔ kasɔsɔ me eye kpeɖa eye wòade bubumewo eye wòade bubumewo ƒe zi eye wòde bubumewo ƒe zi asi na wo amen eye domenyinyi asɔ asi o eyi si me ne va Kristo gbɔa ne va Mawu gbɔ dziƒo fofo la gbɔ ame si bɔbɔ nɔ anyi ɖe ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpuia dzi eye akɔkɔ wo ɖe dzi le teƒe sia teƒe yi ke ne le eye nu vɔ̃wo katã aklɔ wo ɖa ale tsi na wo eye fɔbubuwo katã aɖe dzo eye fɔbubu yiwo katã le mewɔa fɔbubua edzo le agbo me sɔ yi mavɔmavɔ le Yesu ƒe ŋkɔme doa mikpɔe ɖa maxlẽ Salumo ƒe agbalẽ tabla 9 kpukpui 10 kpukpui 10 egblɔ bena mele nugble makɔ nyenye ƒe zikpui mikpa kuxia ma lo kuxia ma kuxi ke le mi amegbetɔwo ŋutia ye ma elabena mienye eme kɔkɔte Biblia gblɔ enu yiwo Biblia gblɔa mienye menye ema ɖeɖe ko o miantɔ miaƒe numetotowo wogblɔ na mi eye menye be esia ɖeɖe ko miaƒe agbenɔnɔ eɖe fia bena agbetɔ katã wowɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim le esia ŋutia ebɔbɔ nɔ anyi ɖe ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpuia dzi eye mi katã ame yiwo le emia me ame yiwo le ɖusi me ame yiwo wode suku ame yiwo mede suku paa o ame yiwo nye ameyibɔ ame yiwo nye yevuwo ame yiwo nye ame yiwo le teƒe sia teƒe eye ame yiwo le go keme dzi anyigba ƒe go ɖe sia ɖe le dzɔdzɔme me le agbenɔnɔ me la amegbetɔwo katã wɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiãwo tim eye le esia ŋuti nu vɔ̃a ŋuti eye yaɖo yi la miebuna tame so enu vɔ̃ɖi ke mi wɔ ŋuti mi gblɔ bena mewɔ esia leke eye mewɔ eya eye ye nye enuma tututu ye wɔe bena ŋkɔ ye xe mɔ na mi eye mi mete ŋu de Mawu gbɔ mi mete ŋu de Mawu ƒe ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpuia gbɔ o vɔa le fiasi ya nyanyuie yi ke le va na woa ye nye bena fofo dziƒovitɔa ewɔ ɖoɖo bena nu vɔ̃ wo katã la akɔkɔ wo dzo yie
eye yepe dodoma yepe tame dodoma matem adokpo le Amerike pe agbemo ebe nade meledi melon alegbegbe ebe melon nyagbo alegbegbe eye mejibede ma va eye ma koko odeji eye na de fiazikpi nuchi kokope fiazikpi agbo enu de ka pe ko la tema khemona o nous vont wo ne wo nouvon abe aleke amebubu cha wo nouvon ene wo kata wo nouvon eye ma pe nuchi kokko hian otim voava emaya ma nyanya de ko Kristo kule ta ovo a negbo amen fifia Kristo e chode gbo benare a lo a de nouveau ojo a letina e na futiti wusno eva benanuko ya demicho gahome ya demicho nouveau pe gahome eye akomi adade kokope le nuti kokope fiazikpe aji ne va Kristo gbo fiasia Kristo a choe akeo Kristo a letinao eye na fu wu de chifu eye na va nuchi kokope fiazikpe agbo nya mava nya mazon yinchi kokope fiazikpe agbo nya ma te gogo nuchi kokope fiazikpe a mate gogo yepe nuchi kokope fiazikpe a do peji la gbo mele Yesu pen come minami akpo nu velia miele kpo avunlela yikele amegbeto ple maupe fiazikpila dome minane miakpo hebritope agbaletawive kpikpigbato eyata miaoha esi dasedilaope alilikpo ganto po hlamila ele globena ebe dasedilaope alilikpo mikwa ela bena nele kpo deka eve eton deka eve eton o kaka eye novanye alofa akpe million o eye nele lo kpo ma o le abe alilikpo ene eye wo sogbo pam za eye ele globena de mie kpo amebubuo abe woke alo abe nyeke ne a wo okplo over apeto Yesu gbo okplo over apeto lagbo abe Enoch ne abe Abraham ne abe Sarah ne abe Isaac ne abe Jacob ne eye abe Joseph ne abe Mose ne le etawi de kame abe Ahab eye ame maokata wo sogbo onye dasedila ope alilikpo eye apetoa etro wo pe agbe eye wo mikwa afiasi ya yenye fiasima bena nusianu ike webe ne le kpo megbedome eye ne ti megbedome eye esi dasedilo pe alilikpo gon topo hamitala apetoa akoko agbe oyiji eye enuma ike le megbedome enuma ike apetoa Yesu Kristo povum a klo nouveau de sia de dala gbome eye awo nazu amenyue ewo mezu amenyue blobe awo mazu amenyue Yesu povu awe eyata oglobe na eyata mioha esi da sedi la ope alilikpo ganto po hlami la mina mia de nukpekpe sia nukpekpe ple nouveau si de atodemi lada enu iglomo le ayenye penanko ebe nele wonade zigbato aga juro be na aga zivelia eye zigbato zivelia ma a defuno vide eye zitonlia eye nele vale won kaka ziwolia kaka solia ola no bobuena o eye nebe amede edana lakpa eye evana mebe edana lakpa ziwo ziblave eme eye nebe amede le fifim zigbato efika ka ziblave a etrosunu popwedene nebe amede nye ekondala edakon kaka zi alofa de ka azunu popwene
eye nuvon ele boboerene ebe mia de nu pepe sia nu pepe da eye fiesi ya esi ne va apeto agboa na gbobe o apeto nuvon mo yo kata mo wona yikenye nuvon mame eyike me wona boboe eye etrova zu jojo mele menye me gbenu da le gbo eye nele wo esia ebe minane mia putu eye minane mia agede dudi mekekeme pipi felia eye mia kpo Yesu ji mia kpo oleji dede popo akpo Yesu ji oleji doyoyoa wonkune no Yesu ji oleji gadede a kpo Yesu Kristo neleji nusia kpo Yesu Kristo eye neleji benade ya kpo jijeje enu le agbomea nku oneno Kristo ji eye mia kpo Yesu sinye kosepe gomedola plenu wulada amesi doji pe atito gapefu eye mebunu pe o letito si wodo dine lata eye wo bobono anyi bobono anyi le maupe fiazikpipe nudusime bobono anyi de maupe fiazikpipe nudusime nukantio alegbegbe benanuko be watem a pokoko letao bena watem a yo fofola a pokoko na fofola letao eye yenye avulela eye glona benare fofo tsekewo ela bena omenya emechonu enu iwo mo le omenya yepe mechonu fofo mekule wota benare be eku yike dola vaodia me de kuma dalo pe agbeme eye ne le va fiansia ma gbe o ela benanuko ma gbe fofola ma gbe avunlela ike kule tawa ma gbe otala ma gbe oton eye esi ma wo yoyo fiansia eye ma gbe ne le jibe Yesu na nye apeto Yesu na nye delao le mau fofola pendusimea ele pokoko le tao eye ele ji be ya de o ele ji be ya chonu fun o ake o ele ji be ya kplo va fofo dipo Victor lagbo eye nele dontia nele do yoyomtia eva mena o globe amen mebe eisi me na to na yoyo na globe apeto nyenye si ava mena le Yesu pen come bobono anyide mau fofola pe fiazikpila pe nudusime le tao mina miakpo nyadede fia tandre pipi wi nelia nyadede fia tandre pipi wi enelia eye megblone bena obiase le jipo ame akpo ame akpo sokpo pampam ame ha gbogboro yiko le mau pe fiazikpila nuko ye Yohannes eglobe mekayonyo blenam eye wo blonam be wawenye ame yo dogocho hagalame lekeke anye haha tetekpoa ike me tomnele anadoleme nadoleme to Yesu alevila pe huji ameke kule tao dolele vevesese haha nukake onyan owema doleme yinama ne doleme eye alevia pe hu klonchi eye wole chinao eye wo nglo wo penko mikwa den bletonchi omo kae naple omo raple aso anya awo alo aso klonuchio voa ejiwo yike me enu podi odonagocho agbe podi odonagocho eye o adire kemeli atema klojiwo adewa yike danalakpa adewa yike eglona amejunyao adiade kemeli omode kemeli atema klonchi voa
Kristo Yesu pe ʋua koe eye ne le va gbɔ eye ne xɔ Yesu pe ʋua dzi se eʋu yi ke kɔ ɖe anyi le tawò eʋu edziwa ŋuti akɔ edziwa agbewa kple gbɔgbɔwa kple luʋɔwa adi aɖeke mate ma le nu ma o vɔa Yesu ƒe ʋu ale tsi na wo eye na fu detsi fu eye le kpukpui wi adelia me wi atɔ̃lia eya ta wole Mawu ƒe fiazikpui la nu kɔ eya ta elabe wova eye esi wova to Kristo dzi eye wodzi bena ɖe Kristo nenye yewo ƒe ɖela Kristo nanye yewo ƒe gaɖela eye wodzi bena Kristo nanye avuléla yi ke akplɔ wo sɔ yi ɖe Fofo Dziƒoʋĩtɔa gbɔ wobe eya ta wole Mawu ƒe fiazikpui la nu kɔ nye tsã manɔ wo dome wo hã nanɔ afi ma ye Aƒetɔa le fiasi ya axe mɔ na zomavɔ le tawò zomavɔ ƒe mɔ atui ɖo eye aʋu dziƒo ƒe mɔ na mía dometɔ ɖe sia ɖe fiasi ya eyi si me na gblɔ be Aƒetɔ nye si elabena mele dzi be Yesu ƒe ʋua ne le tsi nam ne kɔ nu tsi nye mele ʋua kpɔm o lo eya eƒona eye eyina ɖe míaƒe dzɔfito me mi mekpɔna yawo ɖe vɔa eye makpɔ enu nyame ke le yame ye yina ɖe míaƒe lãmea mele kpɔm o ɖe mele kpɔm o eye mi mele kpɔm o meka be mi le kpɔm o alo mi mele kpɔm o vɔa eya ne míegboea eye míegatrɔ Aƒetɔa ɖe eɖena enu nyuietɔ yi ke le yamea eɖenɛ eye kpɔtɔa mi gatrɔ ɖenɛ to mi mekpɔnɛ o mi menyana le ke wo yinɔ nenema ke yi ke enu nyame ke le yame nana bena le agbea nenema ke Yesu Kristo ƒe ʋu yi ke kpɔ meloa ale tsi na wo le fiasi ya wo ya nye ko mexɔ Aƒetɔa dzi se mexɔ Aƒetɔa dzi se eye alevia ƒe ʋu ele tsi nam eye mefu wu detsi fu amen eye nasubɔe zã kple keli le yeƒe gbedoxɔ me eye wosubɔ ne zã kple keli le yeƒe xɔ la me eye ame si bɔbɔ nɔ fiazikpui la dzi la anɔ wo dome ame ɖe ne do ɣli gblɔ be amen ɖoƒe tɔ̃lia azɔ ɖoƒe tɔ̃lia mi la kpɔ nublanukpɔkpɔ si seɖoƒe meli na o atso amenuveve fiazikpuia gbɔ gbã ŋutikɔkɔe ƒe fiazikpui evelia Mawu ƒe fiazikpui eye etɔ̃lia amenuveve fiazikpui fiazikpui ma amenuveve fiazikpui ma ne zɔ gbɔna egbɔ eye amenuveve woana o amenuveve ana be nu yiwo katã dim ne le nu yiwo katã hiã na wo le agbewo mea amenuveve atsɔe va na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me mina miakpɔ Hebritɔ ƒe agbalẽ ta ne kpukpui wi enelia azɔ esi nunɔla gã si to dziƒowo me yi la le miasi si nye nunɔla gã le miasi la minya ya ɖo ya ame aɖe dze dɔ eye ele dzagbagba be yayi ɖe kɔmadzi yɔ be abatsiwo vɔ eye ebe yayi ɖe kɔ bubu dzi obe dɔkita mele kɔa dzi o eye egba dzagbagba be yayi kɔdzi bubu eye wogblɔ nɛ bena obe ele be na yi ɖe clinique na yi ɖe clinique lebe o leke mawɔ I have a doctor. I have it. Any moment, any hour of the night, I have. And whatever the challenge. Eye lekeke anye adika. Ayi afi bubu ao. I said that to say this. Ebe blon. We have. Mie nunɔla gã le miasi. That's the Lord
nunɔlagã le mía si yenye aƒetɔ Yesu Kristo. Aƒetɔ Yesu Kristo nebe ne le dzi ame ɖe bena ɖe ne he ŋuɖoɖo va na wo ɖe. Nunɔlagã le asi ne le kpɔ be nunɔlagã mele wo asi wa ele asi nye dɔwli gblɔ be nunɔlagã le asi nye. Ɖeɖekpɔkpɔa ɖela le asi nye, dɔyɔla le asi nye, o gaɖeɖea gaɖela le asi nye. Ame yi ke aɖo hiahiã nyo ŋuti na ma ele asi nye, ame yi ɖona kuxewo ŋutia ele asi nye, eye enye tɔnye esia yi esia nutsi ye me va gbɔ wo be ma gblɔ nɔ bena ɖe be wòtã nunɔlagã anɔ asi o, ɖela ate ma nɔ asi o, dɔyɔla ate ma nɔ asi o, gatula anɔ asi o, ɖela ɖe anɔ asi o, ame yi ke aɖo hiãwo katã ŋuti, ame si aɖo katã ŋuti na wo le be mele dzi be ne nɔ asi nye mafia wo trɔ ɖa le nu vɔ̃ wo yome eye nava ɖela gbɔ eye aƒetɔa magbe ame aɖeke o, megbe na ame o, ame sia ame ke va gbɔ exɔnɛ fiasi ya axɔ o. Ebe azɔ esi nunɔlagã si to dziƒowo me yi la le mía si si nye Yesu Mawuvi la, mine míalé míaƒe xɔ semeʋuʋu me ɖe asi kpukpui atɔ̃lia elabena menye nunɔlagã si mate ŋu anya míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo na mí o la ye le mía si o. Ebe ɖe menye nunɔlagã si mate ŋu mikpa míaƒe ɖekakpuiwo gɔ hã ametsitsiwo wonye bena ŋkɔ ne wogblɔ akpasaga teƒe vea enana bena enua etrɔna tame na nua ebena ɖe menye elabena menye nunɔlagã si mate ŋu anya míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ na mí o la ye le mía si o, ke boŋ enye ame si ate ŋu ayɔ dɔ mí gbɔdzɔgbɔdzɔwo katã egbe la, Kristo aɖe ɖa le dzi o, Kristo aɖo kuxiwa ŋuti na wo eye vevesesewo katã ɖe Yesu le se veve ma gba kple o, aɖe vevesese ma ɖa le dzi o eye gege ɖe sia ɖe yi va me le agbewo me gba kple hũɖeɖe ɖe sia ɖe aƒetɔ Yesu ele se enya nu yi me tom ne le eya ta aɖe gege ma ɖa le agbewo me, aɖe aɖika ma ɖa le agbewo me eye vevesese hũɖeɖe ma Yesu aɖe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me, ke ele gblɔ bena ŋkɔ ke boŋ enye ame si wote kpɔ le nuwo katã me abe míawo ke ene ne gbe nu vɔ̃ koe mele enu o. Kpukpui adelia le kpukpui adelia me eya ta mine míatsɔ dzideƒo ate va. Míatsɔ dzideƒo ate va meganɔ anyi da ɖe o lo, megati teƒe ɖeka da ɖe o ebena ɖe eya ta mi ne míatsɔ dzideƒo ate va yeƒe amenuveve zikpui la ŋgɔ, yeƒe amenuveve zikpui la gbɔ gbã ŋutikɔkɔe ƒe zikpui ye eye velia Mawu ƒe fia zikpui ye eye etɔ̃lia yenye amenuveve fia zikpui, amenuveve zikpui eya ta mi ne míatsɔ dzideƒo ate va yeƒe amenuveve fiazikpui la gbɔ eye woave mianu amenuveve gbɔna na o, nublanuikpɔkpɔ asɔ asi o, nenye be ɖe wònye dze na ye ɖe naɖeke masɔ ame aɖeke si o, ne ɖe wòanye dze na yea eye nava gblɔ be Mawu dze si nye ya edze si o ewe wò ɖeka ene gblɔ be Mawu ne dze si nya ame nyuie nenye ame nyuie aɖeke meli o negbe Mawu koe nye ame nyuie, ma ame nyuie nenye o, ɖemɔ na magblɔ nyateƒea na wo lo, nenye nu vɔ̃ la, nu vɔ̃ le susuwo me, nu vɔ̃ le dziwo me eye leke natem ava Mawu gbɔ eye nagblɔ be Mawu kpɔɖa nye si meva le nye dze na alo menye ame yi ke dze awo ɖo ŋku edzi. Biblia gblɔ be wo katã wɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã wo tim meka le yi ke nenye ame kɔkɔ o lo, ne do wo asi ɖa meka le yi ke ne kɔkɔ o ne le kɔ asi yi dzi amate ma ka dziƒo ŋuti o.
eye ne le gava lia zikpi dzi hã eye ne kɔ asiwa yi dzia mate ma ka dziƒo eye ne le va yi de to kɔkɔtɔ wu tame hã ye ne kɔ asi yi dzia asiwo ma ka dziƒo ŋuti gbe ɖe o mi katã mi wɔ nu vɔ̃ eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã mi tim Mawu ƒe ŋutikɔkɔe hiã mi tim Mawu ƒe blibo dede hiã mi tim eya ŋuti ye mi me vana le miaƒe agblɔ be mede enye nya mi aleke awo vɔa mi vana le nublanuikpɔkpɔ ƒe emɔdzi mi zɔna eye nublanuikpɔkpɔ avana o le fiasi ya nublanuikpɔkpɔ ma atsɔ nu vɔ̃ wo ke o eye nublanuikpɔkpɔ ma ayɔ dɔ na o eye nublanuikpɔkpɔ ma aŋe kɔkuti ɖe kpekpe ɖa le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me be miakpɔ be miaƒe asi nasu nublanuikpɔkpɔ dzi eye miakpɔ amenuveve hena miaxɔxɔ le hiahiãgbe le fiasi ya asu asi o nakpɔe eye dzidoƒo mɔ nyakaka ya mienɔ wɔm eye mienɔ zɔ ɖem tso dzu yi ɖe dzu me eye nye eye nye hã menye bena teƒe sia teƒe yi ke mieva yi ɖoa teƒe sia teƒe yi ke dzidoƒo mɔ nyakaka ɖo na yeƒe agbasɔ dana ɖoa mienɔna teƒe ma eye nukunu kakana tso teƒe ma dena teƒe vovovowo abe ale yi ke wole dzɔ le teƒe yi ke dzidoƒo mɔ nyakaka lea edzɔna le teƒe bubuwo hã nenema ke le fiasi ya adzɔ le Togo du ya me adzɔ le Lome ƒe du ya me eye wòadzɔ le teƒe sia teƒe amen. Ye ame aɖe ƒe nɔnɔme ye ƒe ŋkɔ ye nye Promise eye diɖevi ɖe ɖui diɖevi ma menya diɖevi ɖe kpekpekpo yo eye ele te eye wole te eye yebe ƒodoa eva te ɖeko bena ebe ƒodoa ete ale gbegbe bena nasɔ bena ame yi fɔ fu ye dzinu asieke ma le fuasi eye gameso dza divi ene eye eɖi tsa yi teƒe vovovo ame kpɔ ɖo ŋuti o vɔ abe ale ke wotsa ne le to dzi ene le sia etsa nɔ to dzi eye wònɔ dzidoƒo mɔ nyakaka sem nenema me ɖe ne do li gblɔ be nublanuikpɔkpɔ me ɖe ne do li gblɔ be nublanuikpɔkpɔ ma de mɔ na ye ŋutɔ ne wòagblɔ yeƒe nutsinya na mi eye yeƒe nutsinya ma awɔ na ɖe le miatsa miaƒe agbewo me. Eƒe ŋkɔ nye Promise. Dasedidi gã ɖe le esi ye eva me yebe ƒodoa ƒodoa eva do eye ele abe funɔ ƒe ƒodo ene eye ame aɖeke mebui bena yeate ŋu atsi agbe o. Ebe esrɔ̃ le ƒonuƒo gblɔ bena ye srɔ̃ ƒe dɔlélia ena be ye kpe fu ye se veve ale gbegbe eye kɔkɔ nɛ eye matem awɔ naɖeke o eye ye gblɔ be o Mawu o ye be gbɔgbɔa tsã eva tsi dzi. For good 3 weeks, I could not pass phases, not eat anything. Ebe matem aɖu naɖeke o. No way, no solution. Eye dɔntsi ɖeke meli o. Until kaka va na esime ye dzidoƒo mɔ nyakaka yi ke woɖo tanya na bena gogbagba nukunu ƒe gogbagba ye le yeƒe nɔnɔmea ŋutia ye ŋutɔ ye mate ma yi ɖe dzidoƒo mɔ nyakaka ƒe teƒe o ye nɔ veve sem le kɔdzi ale gbegbe vɔa eva me bena le the 3rd day of that program, ɖoɖoa ƒe ŋkeke tɔ̃lia dzi bena nɔvi ŋutsuwo va kɔa dzi eye wova kpakple amekpe gbalẽvia yewo va ma na ye ye gblɔ be kumui ƒe Mawu megblɔ be esi maɖo kɔa dzi ɖe be ɖe na tuka amewo to agbalẽvi amekpe gbalẽvia dzi ye ko ye ge ɖe kɔa dzi ɖe ye sɔ amekpe gbalẽvia sɔ da ɖe nɔvia ƒe ƒodo dzi. that is just what happened. With the picture of that flyer
eye fotovi yike no amekpe gbaleviaji ri ye so daro ye pe potoji kafi ne novia ne wava ebe dokita edo gamebe ya wo donai va kafi ne dokita pe asai ke odua na va jejia be ma wu pe nu se wo donai afo ye be potoa e makekem started coming out. Ebe enu le do kafi ne dokita ne wa tro gbova be wo kata wo do le podo amene kekekekeke eye amesia menori ji le kwaji be o ma wo kato gbenye si o kumu ipe mawa ewe na ye esi anchi edo yo bo awon na le konjia mega jeji o ye nusi anu gbova ptp to judopo monya kakaya dia ma wu feyenu ma wu nyo domenai eye ma wu yo donai amen judopo monya kakana khia eya ya de ma tonchi wa yo nukunu ava mele agbome mele nu pomcho ma upenu blani poponchi mi pore mi vade mi va eye mi le biom ma upenu blani popo nuka dim ne le fiansi ya globe ma upenu blani popo e globe ma wu ne ponu blani nam ma wu ne venu nye ma wu ponu blani nam yenye enu mi kwa eyin amei penya glomel fifi ya kpli boye ekpli bo kenkem yela mebe ekpli boye ye jilao no fukpem ale gbegbe jilao koko ne eye ye ntomate ma ona de kele do kwisi va waka fumawu judopo monya kakana kihiame evado abe ale ke o vado chanji onene o enu nwie de le moji gbona na wo ye ne me gbon nu tinya kaka gbon voa me ma fifi le nu nyeme de koyo voade de mo bena nu tinya de ne do le amiantope nu me ne wonto na pe na se eto ele ti dase ebe yebe via ojia afọ ekplibo eye yo disale konji o wodo dokita la don gbe na mi be na de ne wodo ane a o ne wodo ane fo anu sianu la no tepe edo ayo wo a ebe vi matem azon ye nto eye to anto ye no nde pepe womne yento le nasine dona nune eye pastor kumui pe judopo monya kaka ike odo tanya na bena nukunu pe mawu nadejo le judopo obe matem azo lion ye vi amete zone azon lion yento ye letine donune eye ye dolinu ne Pastor Kumui said yesterday that ebe yebe via pe ma vale tona bena evien le tona bena papa pastor Kumui glo na so be nya kwasi ji ebe kwasi le ka ji na so asi vele so da do ki oji fofo le Yesu pen come mi de akpe no la bena mi enye bena Kristo ede fi podede pepe da cho amesia me pa gbe me wonu kuna nuku agbato o nabe to kuno na senu nabe klibo to na titre wa so asoli ebe de papa kumu igleso benade titre na so asoli yepo titre so asoli eye so asaji ele wonu ako ebe mele pom and move like a gladiator. Elle zon kan eye elle zon nwere yebe So in the evening ye fiansi pajia yo ire judopo monya kaka wanting to be seeing the worker because they want they notice him. They notice amero onye san o jesi san aleke o jesi san me gale nene mo me da pe na mawunto me da pe na pastor Kumui that the auction will not run dry, more auction to function, and I wish him heaven and last, his family heaven and last, his ministry. ye pe pomea
yebe pomea yebe subo doa mau ne yirene Praise the Lord. kafuna mau Your own time has come. wocha gapopoa gamewa esu Now, gamesunao ela bena boldly azon me va to the throne of me grace, va ple didepo that in your na zon good ebe mia va didepo toe ate gogo amenwe fiazikpi la gbo alebe nublani kpokpo na sumiasi eye mia kpo amenweve hena mia xoxo le hiahia gbe has come. Your salvation kapopo wasu your ye healing dede kpokpo wa eva do ye doyoyo wa eva do vo mercy of God, fiasi ya mawu pe nublani kpokpo atso nu fun o kata ake o the mercy of fiasi ya mawu pe nublani kpokpo ayo dodo lele de kpekpe yo le lame na wa mo pe nublani kpokpo ayo do o bobota e na mianuku ex-bowed, mia bobota eye mia nuku o onto ne nye the mercy be of God, ne hia mawu pe nublani kpokpo ne wa tso nu von pe keke avana o mawu pe nublani kpokpo ne wa tso dede kpokpo vana o mawu pe nublani kpokpo ne wa tso edi pe koko nyenye vana o afisi afi kenele na ko asiwo eji na ko wo asi eji nublani kpokpo gbonana o dede kpokpo gbonana o tsotsoke gbonana o wo ya ko asiwo eji ko eye na gbe apeto nye me jeolo me va eye me va le wo nublani kpokpo ta be na tsoe akem be na lechinam be na konu chinye eye na de nye luho ko asima eji ne le ko asi eji de taflache chitre le apiame fi kenele kapo eyi vefe de nyesi won to ne nye cho wo ji blibo me ple wo lubo blibo ple wo susu blibo be ne va Kristo gboye eye ne tro megbe de nouveau o vo dada o ji dada o eye ne va ple di kose ya eye ne ko apeto Yesu Kristo jisi be na Yesu Kristo na nye apeto ple de la na o ko asiwa iji eye na chitre le tepesia tepe nele God bless you. mawu ne yirao Anywhere you are, afisi afi kenele television, ne radio ji ne le miape gbesem ne le miape gbesem le tepesia tepe nele alo mi le hame ameda alo mi le tepesia tepe kemile enu ma ke na wo mawu pe nublani kpokpo ana be nuvon o a wa cheke o eye na kpo dede ma do gbeda pede nti o fofo le Yesu pe nko kakola me ne gbobe na amesiame yike ayo apeto la pe nko a kpo dede me do gbeda apeto be wo nublani kpokpo be wo dede kpokpo be wo chochoke ne de wo dometo de sia de gbo pipi la le Yesu pe nko me forgive them. tsawo pe nuvon ke wo le tsinawo Them assure eye nanawo kakadeji be dede kpɔkpɔ nye wo tɔ aƒetɔ xɔwo azɔ eye na de fɔn bubu de sia de da woƒe nuvɔn ƒe fɔn bubu de sia de da akpe elabe le nami dɔntsi le Yesu ƒe ŋkɔme ye miedo gbe ɖa le aƒetɔa eɖo wo gbedodo ɖa ŋuti ne kpɔ ɖeɖe eye wotsɔ nuvɔ wo ke o elabe mawu matem aka aʋatso o ebe va eye maxɔ o eye exɔ o eye eyi yike me mieva ɖoa anye eyi yike nyametsotso yike ne wɔa na wɔ yeƒe afɔɖeɖe bubu eye na ŋlɔ nukɔ o kple phone number wa aɖo ɖe mi eye kpekpeɖenu gbɔgbɔmetɔ gbedodoɖawo ayi edzi asɔ kpe ɖe ŋuti o bena nalike le xɔ sia me. Your miracle is cooking Nukunu wa and is waiting. wole asi trɔm le ŋuti But now, eye ele te nɔ ŋkpɔ o names, giving all the statistics, azɔa write your name, link, na ŋlɔ nukɔ o the phone number, phone number wa address. kple Make sure it's your actual name. adresse wa Tonight, it's our night. fiasi ya enye miaƒe fiasi gblɔ be amen.
No one should be in doubt. ame We've been aɖeke told. We've ŋutɔ seen it happening elsewhere. manɔ ɖi keke me Now o tonight, enu yiwo dzɔdzɔ yi va yia wogblɔe na mi eye egbea enugãnugãwo gba le mɔ dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Sɔ phone number wa ŋlɔ phone number wa aɖo ɖe mi to and let's take 93 necessary to ask them questions 04 about their address, 38 the telephone number, 38 as well as email address. le vegbe me. And for those Blashe of ke us vɔtɔn. who giving our lives to Jesus Naɖeke Christ o kple tonight, ne on bla various tɔn vɔ nyi. social, Bla tɔn media vɔ nyi. platforms, television, Nukɔ radio, o naŋlɔ ŋkɔ you'll o see on the screen of your phone number wa fisia ekɔ yi me ne le of the whatever social media naŋlɔe aɖo you're ɖe using, aɖo ɖe mi to phone number sia dzi that you can click eye kpekpeɖenu to take you ava to na a o. page where you can fill your name and personal statistics. Let's do that. On the radio 93 also, 04 be told the number, 38 telephone number, the WhatsApp number 38 that you can send your name and address to. Blashe ke Number vɔtɔn is +234 naɖeke o kple ne 915 bla tɔn vɔ nyi bla tɔn vɔ nyi 444 eye naŋlɔ nukɔ o kple 963 phone number wa kɔ yi me ne lia naŋlɔe ɖo ɖe phone number sia dzi eye wa mawu ƒe amea mawuviwo akpe ɖe ŋuti o eye nali ke le nyametsotso tsatsia yi ke ne wɔ le fiesi ya ne tsɔ agbo na Kristo le be Kristo ƒe nublanuikpɔkpɔ ne su ye si eye Kristo ve nu le fiesi ya ele be na yi edzi le tsatsia ya me eye kpekpeɖenu woakpe ɖe ŋuti o ye be woakpe ɖe ŋuti o be woate ŋu akpe ɖe ŋuti oa naŋlɔ ŋkɔ o naŋlɔ ŋkɔ o kple ekɔ yi me ne le phone number wa naŋlɔe ɖo ɖe phone number sia si na me lia dzi 93 04 38 38 Blashe ke vɔtɔn naɖeke o kple ne bla tɔn vɔ nyi bla tɔn vɔ nyi ne le wɔ esia vɔa na ge ɖe gbedodoɖa me enu yi dzim ne lia na gblɔe na Mawu o gblɔ na Mawu be Mawu megato ŋuti nyo le sɔ kpɔ ɖe nuwo sɔ ɖo ŋkunye me eye ele be nye tsã maxɔ tɔnye fiasi ya do gbe ɖa kple dzi blibo do gbe ɖa kple dzi blibo eye na sɔ gbe nɔ gbedodoɖa me ne mekpɔ ŋlɔ ŋkɔ o eye ne wɔ nyametsotsoa ne mekpɔ sɔ ŋkɔ o kple phone number ɖo ɖoa megaŋlɔe bo lo megaŋlɔe bo kpɔ egbɔ na wɔ sɔ phone wa eye alɔmemɔvi wa alɔmekaƒomɔ wa cellulaire wa tsɔe eye naŋlɔ ŋkɔ o kple wo ŋutɔ ŋɔŋlɔ dze phone number wa kaƒomɔ dzesi wa naŋlɔe aɖo ɖe 93 04 38 38 sɔ portable wa eye naŋlɔe aɖo ɖe 93 04 38 38 alo Blashe ke vɔtɔn naɖeke o kple ne bla tɔn vɔ nyi eye teƒe sia teƒe ne le Togo mele Togo ƒe anyigba dzɔ anasɔ plus 228 asɔ ɖo ŋkɔ na ŋlɔ dzesi sia phone number sia eye nate ŋu aŋlɔ ŋkɔ wo kple kɔ yi me ne le wo ŋutɔ phone number wa portable numero wa nasɔe aɖo ɖa be woakpe ɖe ŋuti o ke ɖe gbedodoɖa me wo yi ke le to dzi le teƒe sia teƒe ke ne le xixia ƒe kɔ enewo katã me nɔvi tɔ gbedodoɖa dzi bena ɖe naxɔ nukunu tɔ gbedodoɖa le ɖokuiwo ta tɔ gbedodoɖa le ƒomewa ta tɔ gbedodoɖa le dɔnɔma ta eye natɔ Mawu biabia be Mawu wɔ na ɖe ne kpɔa kpɔ ɖe nuwo ne se kpɔ ɖe nuwo ne se ɖase ɖiɖiwo eɖo dziwo azɔ kaka woagblɔ amen mamlɛtɔa nukunu ɖo la ge ɖe agbo me eye woe anye ame gbãtɔ aɖi ɖase yi gbedodoɖa dzi lo amewo le gbe dom ɖa vɔ me ɖewo le gbe dom ɖa vɔ me le wo kpɔm amewo le gbe dom ɖa vɔ wotsa ge ɖe gbedodoɖa me do gbe ɖa kple dzi do gbe ɖa kple xɔse do gbe ɖa
eye na gblɔ nya ɖe na Mawu Counselors, bia Mawu be kaka wa gblɔ amen mamlɛtɔa nye tsa ma xɔ tɔnya ma xɔ nukunu nya ma xɔ dɔyɔyɔ nya at the back, ma xɔ katutu nya ma xɔ kɔkɔenyenye nya my right hand ma side, xɔ dzesi nya to gbe ɖa fiƒodewo no lɔ ƒe agba finish right hand wa side, dzo left hand side, le towards agbewo the me back, Kristo towards the kpɔ usher nublanui nam stand. te gogo amenuve fiazikpuia be woakpɔ nublanui na wo Please wait. be Let nublanui us know kpɔkpɔ na what su to asi o finish. bena woaxɔ na wo le hiahiã gbe be woaxɔ na wo le hiahiã gbe xɔxɔ ƒe game nye sia do gbe ɖa do gbe ɖa Please wave the flag. Let's see the flag. Wave that up nɔvi so we nɔ know gbe this. dodo ɖa me God bless you. Let's stand Mawu up now ne yra o as we bring mina our Father, miatso the Lord, miatso back again mina miatso to le receive miaƒe the afɔ flag dzi of eye miracles miaxɔ we've mɔ been ƒe waiting amea ye nukunu yiwo miele lala kpɔa ne miaxɔ wo le miaƒe agbewo me. Somebody there, praise the Lord. Kafukafu na Mawu. You know, Nyenya if it was by marriage, ne de wo nye dzena ye many de people will Me- queue up anye ame geɖewo and they'll get nothing. wola va vɔ womaxɔ na ɖeke o vɔa to nublanuikpɔkpɔ me ye The miracle nukunua ɖe nukunua asra ade gbɔ le teƒe sia teƒe ke ne le dɔyɔyɔ ade gbɔ le teƒe sia teƒe ke ne le television, radio, ne le online, me kafi ne lolo me kafi ne le miaƒe mɔnu yi ke dzi ne to le miaƒe ŋkɔse mu ne le Afrika ya ablotsi ya Amerika ya teƒe sia teƒe nukunua ezɔ gbɔna gbɔ o ewoe le radioa dzi ewoe le radioa gbɔ eye ne le miaƒe ŋkɔse mu eye ne le miaƒe gbese mu ne gblɔ amen zi geɖe eye amen ma gblɔm ne lea akpɔ me vava le agbo me. you have any challenge, Adika ɖe le agbo mea kɔ asi dzi eye nakɔ asi velia ada ɖe afi ke kuxia le na o afi ke dɔlélia le na o esi miagblɔ amen mamlɛtɔa nado ɖokuiwo kpɔkɔ nakpɔ bena nukunua eva ɖo yeme vɔ nukunua edzɔ vɔ eye enu yi ke mete wɔna tsã o la nade asi ewɔwɔ me ne sɔgbea mebe ne sɔgbea Father, fofo in Jesus' le name, Yesu ƒe ŋkɔ me. loving God, Lɔlɔ ƒe Mawu, merciful God, nublanuikpɔla Mawu, Mawu nuteƒewɔla, that cannot Mawu yi fail. mate ma do kponu Lord, o. I pray tonight, Aƒetɔ me do gbe ɖa fiasi ya be ame sia ame yi ke le teƒe ya, ame sia ame yi ke le radioa gbɔ, ame sia ame ke le radio jive ya fifi la le teƒe sia teƒe wo lɔlɔ kple wo nublanuikpɔkpɔ wo ganyenye wo ŋusẽ ɖi ɖe go fia le woƒe agbe me fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. every sickness, Dɔléle sia dɔléle. vanity, Dɔléle sia dɔléle vevesese sia vevesese nutete sia nutete edɔmadamada sia dɔmadamada mede se na o mebe dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me swelling, nutete vanish away. do le afi ma Dryness, nukugbana me evɔ lameness, kplibɔ edzo deafness, eto kuku edzo sunny madness, adava dɔléle pote agbawo na dzo ayiku ƒe dɔléle evɔ that is clotted. eʋu ma I command, yi ke vanish away. eʋu do le ame ŋuti mede se be evɔ nu dɔléle ɖe kpekpe yi ke le wò ŋutilã me ewuenu evɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ me do gbe ɖa be dɔyɔyɔ ne va me le teƒe sia teƒe nukunu ne va me le teƒe sia teƒe aƒetɔ ka asi ame sia ame ŋuti Miracle of mercy, nublanuikpɔkpɔ ƒe nukunu by mercy, dɔyɔyɔ to nublanuikpɔkpɔ me gaɖeɖe to nublanuikpɔkpɔ me wɛ na ame sia ame to my right, tso ame yiwo katã le radioa dzi ame yiwo katã le se radio jivea ame yiwo katã lé fonu ɖe asi ame yiwo katã le tsɔtsi kpa me wole se gbenye le teƒe sia teƒea nukunu ƒe zɔɖeɖe na ame sia ame akpe na wo aƒetɔ aƒetɔ akpe na o menye be ne wɔe vɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me ye medo gbe ɖa le amen is done. eva me Healed.
ewe na o You are delivered. eyɔdɔ o edega o The miracle is dodo ready. kí o kpɔ nukunu atsɔ ɖe gbɔ o nukunu aɖo gbɔ vɔ Put your hands together ƒasikpe for Jesus. ƒasikpe na Yesu Clap, clap, meve clap, clap. ƒasikpe le aƒea me la ƒasikpe afi ne le ƒasikpe na Yesu Yesu ne le ƒom na Yesu ne le ƒom na a ƒasikpe na Yesu la ana nenema ko na te ma ƒoe na Yesua ye keke koe ma ƒasikpe sesẽ na Yesu Amen. amen. Now quietness everywhere.